Ka Holy Redeemer Renewal Center Umroy, ka khot ngubhaya baro ban wan sakhi, bat ban wan shimmenta, syaka convention jonga Jingplie ya Snem Jubilee Rupa, ka Silver Jubilee jonga HRRC Umroy, ka ban salong haka khatlai tarik Julai arhajar arpusau haka ngisa jan. Jaka Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Hang pedeng to wan syanga pi baro ki bashitam bat ki bakhya jingkit bat nga ngan penjat thaj ya pi Matthews lenong bakhatway dekhot ba arphopra u kongsan u Reverend Bishop Wilbert Marwain jonga Nongstoin Diocese rengkat badi Father Sabu Francis MSFS Provincial jonga Guwahati Province kapor Kandai siteng menstep haduk sau baje no pai sengi. Koblai shibun, iba pentip syapi dai Father Jude, MSFS, Director HRRC Umroy.